jutru se bodo začele prve olimpijske igre moderne dobe. Ko vas stalo tudi? Kot prvo nismo leta 1896, tudi v Atenah nismo, ampak smo tukaj v kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah na Gorenjskem, piše se pa leta 2014. Meni se je, da mi dal ura zamuja. Ti smo jih nekaj spustili, ampak tu so podrobnosti. Čez nekaj trenutkov bo plesna skupina Vrtiljaki Zaloga in Cerkelj otvorila plesna predstavo Studija Korak za Pleši z menoj 2014. Plesalci nas bodo pripeljali v starodavni Egipt, kjer faraoni in faraonke plešajo svoj egipčanski ples. Ples živih in mrtvih in od mumij nestrpnih. Začnimo torej s plesno predstavo in z velikim aplauzom povabimo na oder plesalce plesne skupine Vrtiljaki Zaloga in Cerkelj. Profesionalca, se že to cene, da se ne tam, ki je zgubil, slučajno, koliko si se že enkrat. Ampak daj kup dve letalske karte, pa boš pa skupaj, ne tako. A ne bo fino. Ampak pred nami je plesna točka ekstremno elementarni DJ. To je ples za poskušino 3 letos na novo ustvarjenih plesnih skupin. V naslednji plesni točki, ki združuje 4 koreografije, se nam bodo predstavili 3 plesne skupine, DJ, Element in Extreme. En velik aplauz za ekstremno elementarni DJ. Okay.
odlični. Ampak, ker pa sem to jaz, bom pa rekel, ful ste bi dobri res. Jaz sem ujet, neosvobojen, zaprt. Kot to misliš zaprt? Dona trebaš? Ne, Adrian, nisem tako mislil. Prven je to, dokaj poštimen, no, recimo tako. Hotel sem ti povedati, da se nam bodo sedaj predstavili plesalke iz DJ Army, s plesno točko Never Get Free. Ljudje smo prevečkrat neosvobojeni, ujeti v življenje, ujeti v svojo usodo, ujeti v mnogo vsakdanjih skrbi. DJ Army pa nam bodo pokazali, kako se s plesom lahko osvobodimo in rešimo vseh oktov. Na oder prihaja DJ Army s plesno točko Never Get Free. Sam poleg plešite kot naše DJ-abi, pa ste čist prisproščeni dobre volje. Tukaj podaj sledi še eno pozorilo. Studio Korak vam svetuje, da tega ne počnite doma sami, ker za poškodbe ne odgovarjajo. Sam čisto poškodbe. Ček. Zdaj, a si se... Čak, mečkam. A bo? Se smo zadaj? Ja, sem že v redu. A veš, malo baterizmanka, zdaj na stara leta. Ampak vse ni panike, zdaj sem že v redu, ker itak moram napovedati naslednjo plesno točko skupine Vrtiljak iz Zaloga. Za nekaj časa se bodo spremenili v čisto prave robotke, samo še baterije jim preverijo in tem bodo pri robotkali na oder. Ja, baterije so pri. Sam pozdravimo na odru naše robotke, plesna skupina Vrtiljak iz Zaloga in Crkl. Hello, I am Robot Ralph. Watch me count from 1 to 10. Count with me if you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch and to the left, to the right, left, right, left, to the left, to the right, left, right, left. Put on your robot suits, put on your robot boots. Now lift your feet to the robot beat. Technology. Vsa stvar je v dobrih baterijah. Torej, če kupaš dobre baterije, lahko tudi tako dobro pišeš, kakor oni. Pa ti misliš, da obstajajo tudi take baterije, ki bi te pomagali, da ne vem, malo boljš misliti, ali kaj tazga. Ker me res zanima, kako bi ti plesal, če ti kakšne bolj močne baterije napravili. A veš kaj, tele baterije, če one ne pomagajo, pa sam tako, da škor nabujaš, pa klobuk na glavo, oblada 100 na uro. Počakaj, vse te me razložim. Iz Arizone so k nam parjahali kavboji in kavbojci, kavboji in kavbojke, ki nam bodo predstavili kavbojski ples v vrstah. V country mixu so združili 3 zelo rušne slike, vendar pa imam občutek, da tele punce, kot sem odzad videl, ful materajo svoje fante. To okrog punc pa materajo, pa bogi fantje, to je tako nič novega. In prej, ko se bo sparjažnil, lažje bo. Vsi se pa nekaj bolj zmotil. To niso plesalci iz Arizone, čeprav boljš plešejo, kot vsi tam še drugijo. Prihajajo večinoma iz Gorenjske, pa nekaj jih je tudi iz Notranjske, skratka iz Slovenije. Da se ne boš ti zapletel, jih bom jaz kar povabil na oder, če bi v redu seveda. S plesno točko Country Mix se nam bodo predstavili plesalke in plesalci Country Arizone. Povabimo jih na oder z velikim aplauzom.
doors on the slot.